abusia sese amado ka say de eye Joseph Saki a Saturday okodi ncho na abra oba no nso eye adom chedua ne sticker efam ne to ne sobolo bi ekura no nti na obia enim se adom nyame ba be di nkonim abusia ekwa wi ase na adom nyame adi ncho enti na amanfo moke eye adom chedua se ne sobolo ne sticker ne se eye camouflage bi what ase because Saki oba no na sticker yi efam ne to na enyom so koso adom nyame wa yade enti enim se nkunimdie be den ba be koso ekowi ase na akwakoda ne ncho abusia na ano aba be ye den de ama eye Saki enti Saki aba be di nkomo de afa de ekoye ene di esi ho no so aba be chechire mu die enti e ma ne di ncho na se de amanfo ka se adom nyame na ntumi amboa no ni na abusia waba be chechire mu na o chire mu a wose adom nyame ayade amane pa because wadi nkunim da enti said amanfo ka se adom chedua ne sticker no entumi nyehwe ema nti onja sa nyamene ma ne de ono so waba be chechire mu abusuya mayenkotie de eye Saki all can e this side emra. Okay, so before so we back training for this bout, what did they miracle water any miracle here me YouTube bia hwe umi say masla academy na noko no media. Okay, so and yes sticker no kwa na before so be ban no kra no yeah amamre ofia ma yeah amamre ofia yes sticker no kwa amamre bi so bolo no amisi ma ni bon price I don't know if I'm call me called Bikunu. Okay. So when before so be working today. Never win. This so bolo no mo de be dey. Say me no of years so bolo me. Wow. Enti amanfo aka say sticker keke na use e wan nye so bolo. Nye sticker ko na mi pe. Na use e pa ba kada ni na ma use na eni anu pe. Mi wa bebre. No, we say, let's say. They said they all kind of referee now. Referee now, me say. Referee now, bueno. They also adom nyame ye bia. Adom nyame wo no me was sure say me kumi beba. Wow. So where so bolo. Ala we stop. We na so bolo we grace water. Wow. Tena sa mama we we ni na fa because of referee no fight no come no me person am me second chance we no me another fight. Wow, and you say Joe catch say we have second chance. I mean as part of second chance family because he has second chance. Refight. Refight for second chance not the refight. Yeah. And the next wow. And your whole life is about in life second Jesus. Second Jesus. Second Jesus. Yeah, we know second Jesus. Legacy life, right? You want to organize this bout. Just say a bit many second chance be na get match you can. Bibi. So we say yeah amamre as a referee no. The referee Kabibi work say why very professional. Na referee na ebo omode referee direct. Referee ebo omode fight any like fight ko ni sani any stop ni fight ni te shinche kole nkela ge fane je ne kan cho ma telu ni kemi age ba stop fight ni kela ge ole mo ne ti ni egbesin ni ba stop fight elo ni ge le ti no re awe ni no stop fight no ko kla be ni mani ma fi lo je me no ani bo ya fo agbeni ni ndo mi age ni ke fight je ne ke boss asa ni stop age me ne je mo ko ni plan ni stop ni je na stop ko mi da the first time na stop mi no je ni do mi ni fo ni ba onu ba e fi ni ba na bi ni pa mo fe on fire age bomode konami second chance kele nu ko ni mo fi amo na age je mo ko ni ba ni stop mi boss ni no mi pa mo fi amo fire no ni ba e ke ni fi na ko ni na ni ke ni ta o ni na pale ni kwa ju do mo to ba ni ba na ge referee ni fi ni mo no do like e wale de ke push ni besi ni je ni fi ni be boss ni mo yo ke ni to le ata ni ke ko le ati ba besi ni ke bi lo ba ti se ke wale no ko aba no mapa onupa fe ni oje me fa yi abomode na ko ni million na o kuna ani ke kan se enu ko mi ko na kwa ge kan ba yin lo ake
If me can make be run say na. Better when I stop me all no be an win. Say I want another chance. It can make be na. Because I've done me what be na. Just stick na me go. Ya no lela ke no le ya no ke. Ya dum ba mi ojo ba amanu. Na me na ke lela ke second chance ya no. Ko na me na ke anu kwa ga ba second chance. Ya sure ga no papa ba ke mi ake. Ya no akoda se ke ba. Ke papa ke me ke ya ni akoda se ke ba. No ko kula be ni ba ni chimi. No ko kula be ajaga mi shi ni mu la ga no ko kula be no ni chi ni o mi na ekun ha chi o no ma ko nta ife fa ni fa ni ko da ga ni mi second business e come to when you go phone say fe you no fear no ko ga mi ke shi ko no fear no adonya mi no fear no adonya mi no fear no ni fe no okay si ni no fear no ba okay shi da mo ni age le pe ni aba no na na kan ko ba no ke ni o bi e le mo ni yo fi o jere Adumo. Adoma Na unim say old trend pa. Mbajon After the boxing bout, you know, one who media. maun bebre obi akasa bibia no pe maun bebre We were say DNT na old trend this because of adonyame stick and etamitinu obi akasa se ehwe mi di stick anu ata mi tu enye se mi di ata mi tu ebi wo mi se o mi tu obi a be hu mi fine enu ti o mi di kase nu shemi tu First of all, me we a professional boxer, and I say yeah, bout in about so near fro say be kumbi, and I said me a professional boss challenge ma ku 8 ma win 7 abum 1 we na 9 na abum we kan 1 abum 2 now relax, walk on 8 and I walk on 9. se se ade ma ku 9 I know what we need say ma win 7 and Walusu 2. First one on Walusu 2 one. Daniel 2 Daniel 2 on we Ghanaian boss and I win here Pakistan boss. Okay. Now the am video ni na trending na wo can say no nti na wo trending here Adom Chedua. We are sorry. Are you a member? We are a member of the church. At times my pastor no me papa no asem pa church no at times say me asem me mama ti kasa no me pe kasa no pa Unti twi no the all can unti ba open in church. Enye bibia bi ni minti bebre wo mu ni minti se mi hwe adoye bibi na at times so mu ye bibia papa no me pe na asem no me follow 100%. Me follow pa. Obi be bisa say sticker no. For advert na say wo gidi say bibi wo. Enye for advert bibi wo me gidi say bibi wo say me use sa me tumi abu nipa no. Wo gidi say wo use a wo betima abu nipa. Enye first time na me use me. Oh okay. It's what you use sticker no. First one who you no my using bebre wa arena no how would you say no na team ma win fight enu kan e kan ho no just a professional boxer there senka training any the keka ho na o ye constant training but anything I believe in say Adom Chedua sofo Adom Chedua ne sticker e na be boa me 100% train pa me training pa enye say me see stick anu say me kita stick anu me win enu 100% ma ye ade ni say me ye say me wia and say me use start stick anu okay na ede na anko here this time around there yeah Pakistan can your friend can right me ma anko here ma osa bibi anko ye fine because of referee no na enya ade bibi anko ye fine. Oh, until we just a referee ni na amani ya manku. Referee no na stop fight no enye fight bi ni me see me nkubio ana say time no push me. Ba yan video bi na wo sorry crent. Asa why ten time. O page o ti woni crent. Oh, sata me ye hwe say referee na push me ma cut off no me nya abote ka class me sorry. So say me sorry me ku say ma sorry ma ka che referee say ba say enye sa no be push me. No catch me say best stop fighting me catch me say oh mpa cho say who no push me out from me catch me say oh yes sir no catch me say best stop fight no there no best stop fight no yes say me na catch me to me ku me say ko say aka 2 runs me bibi na Adom na be ye bu
Wow, it was stop fight. Enyo nupa no na bumini mi see me to me kubio. Me to me 100%. Referee no no stop fight no say they be kasa ni mi do na kasa no say enye. Mi do no kasa rough bi enye rough asem mi do na kasa. Me to me aku 2 rounds no na kan e be ko no. Adonya me be ye bibi wom. Mi was sure. Na adum nyame no. Usu say din pote pa na sticker na e play e wo fight ni. E be gibi kuma wana ye de energy bi be show mu ana say e den na keka. Obia say u ye ade bia u pese obia be hu say o mi de mi pe we pa mi pe mi ko aso we no any to ma use as sticker no obia hu say mi ko second chance. Okay. Yeah. Anti na we use sticker na say obi be hu say wo ko sa sorry na nya say bi e be ko ama. Enu kan hu say mi use nu amenya hu di mo metumi aku. Enu kan. Wow. Na say ya papa adum chedi I mean as of omo comment o first video na say no say bi wo ba kon na ko believe in stickers na omu nim do omo keka. Si ba nu sala obi abekan asem na ope bibia na omu pe obeka so nu say Brazil there obi ko papa no against omu pe papa no asem enu ti ono hu say ade enu twani obi kan say obi say abu second chance abu Steve Adoche enye sa Na e ba nza no what papa nka mi ti papa ya sorry ni bia no wa frɛ wo say why forget you bia na wakonkodin obi am frɛ mi bia nche un price obi am frɛ they say in the next bout no now will you still want to use the sticker na say we feel say this time around here it be big me you soon can say wait kitwa I do know ya bi no bia hu say sa ade nu papa nu mi penu pa na do che nu mi to mi jai nu bia mi dinuti 100 bia wow mi to mi jai nu pa mi wajiro mu say mi 19 no etinu bia be ko ye fan yamam bia nyo na be tumi asisa mi adwen na bout no ye kan okra na ye kan ya ohun fight ni say ohun ni say na ho de nchen wo de no ye kan ana say de wo kan referee no na ama ne ma anye referee no bremi na mi de be ma boy no say woni na ho de ye pa mi won de ye pepepe boy no enye mi hwi say mam bro polenje mi hu say obi ayem bibi ti say kako no de abo enye referee no bremi na mi de be ma referee no we enye mi say boy no but my students no can adonya mi be ye bibi wo wow na senior o ka na wo hobby na me wo we any personal trainer na say me personal na wo it also believe say referee na man referee na wan ya de say who show ade no be hu say referee no ni o push me no enan okay you so separate mu me enan no be she mi see wa ma wa yemre say u pe metumi aya kire no hwe say ampa say referee no enye ade bi ni bo enu kan no eye mbibi kan no ontumi ye mi hwi ontu kan no ontumi ye mi hwi eja na oda forma ne hu ze woni na katakata na bibi sa sorry okay wow eja han no separate mu kra wi say no mi dinu kasari you know catch say do oya ne nye no catch me so best stop fight no best stop fight no enye say mi catch me say mi ntumi nku I say we enye ade bi ni we na obetuma stop me I stop me this is my first time no be stop as at that time no na boys no commentary no mama wa chiri say kokon na adom che me te say me hu say omuti mi to aso no mu shout me say I don't miss it. Na hode no ho. Amudi wo 100%. Amudi wo. So me say omusi mi nko no mi nko. Okay. Omusi altumi ni mi jinusu. All right. Sina also makobi manka bi there. Na say also who ni say Me can say referee na 1 year there because so she fight na ekona. Am be start question my main clan kakra. Enye say e bia sticker no be ko ama no sticker oni to me. Oni inside eku but ye did it say papa adom chedua eye Steven oye nyame kasamafo a waba asase we so a okin akra ema nyame nenum asem kra kasa tumi ewo mu onyu so ni sticker
unya akonya bebre e wo bibia wo yemu uyu sini nyama uni nyame enya ekitawundie direct enti e ma bibia wo ye bia no ekoso enya sanyama na yema but nyankopon ankasa enam su eye adwuma ema wo ena mo amuka se yabu Steven bamucho ahwefo Steven onkunda Steven enyo no okokun boxing no eye Joseph Saki na okokun boxing no ye friend Joe Kaplejo ena okokun boxing no yesremu onu na okokun ye na unim men kansa ukọ na egesi ntu be kania upe we oye minua oye michiba pe se onu na okokun ye Steven adon change a enkokun ye ni mpa bo anka akande no enu na yedi yere ahyem na yedi iku na yedi koye no nyankopon yesum no enye emre bia na bibia oye bia edi nkosuo eden eba emre bi mu no obeso wa hwe wo bibi mu enti gwe ya fa ni say yen so hwe anyankopon edi so ya hwe say ampa say the Steven adom chedua echi ana because obi wo a eba ni say a next time okokun na wayi won se wasa we no na odi nia stika ni ho bium akokun ana pada no kra obey on use bium but we and ehye en cry say adom nyame Jesus Christ otayechi ena onim ne oye e won the emre pemu no fitie ne fight we abaya we can say lefree amaye di nkukuo no fight bi e bebia nkunudie ebe ya de adom nyame bedi eboaye e man nkunudie ayeye de pia obija enti de ose no se de amanfo ka bebre na amanfo ka se so bolo bi so ka ho akwankyere bia na o se wo de ka ho eni ntina ma na osafo no mami akwankyere bi se mi koye obi abe kan ase no obe osafo no amanfo nsem no onimi po se mi koku on ka je mi se mi ko se onu mi koku no mi no ka je mi se ko father se bra mi se ese onu pa no e gent po meku mi se ka sa asem no kire mi committee se onu pa no e gent po meku se won po meku sa time meku onu po on ka kire mi sa asem nu po na mi ojide se obi ani mi di beku ni me use sa mpaibo akade nu mi ojide pa se me wini you sure say papa nso hwe na unya church member also follow mo keke debi mi kobi anti mi pass sorry mi dem mi register si mi pass sorry pourquoi c'est ma ko bebre ma ko second fight first fight man losing po mi ko da o si papa no ni de mi feel say mi pese mi ko da o ni me ko ku so ka se ope ye papa asema no correct even WhatsApp deep in baby second Jesus onu na second Jesus no me dey na second onu na second Jesus no ana Jesus bi wo we na second Jesus no obi ani o na second Jesus we so follow no be un say bibia na be cause mo fine me follow no me un say me life na sisan mi jumani mi skasem bibia asisa no mi yenim se wo hwe pa wo hwe si dia wo ka efa e Joseph se mo kan no betimi e de ababontin na ni ahwehwe wo social media hwe wa yehu Shaniye, ube papa no picture wo enyemi. Papa no picture de wo, mi ni picture wo na we. Papa no picture no se uti mi ube papa no picture wo. Social media bia, o social media account yo. C'est o pese, on se mi papa no ascension. Sorry, ni wallpaper. Papa no TV. Na say literally bibia is about. Bibia se boy coffee lo ko share me store ni na. Ube o se, imi ni na obe adom che me ko follow wona ka bi bicha e papa dum che dia na Ghana for say di o sa ko bia de won no me won say abeka asem ko ni anchi second Jesus no omu jealousy jealousy papa no ebe ye adama no papa le ebe tu ogbe ko lo cho no ara papa le eba tu ogbe ba cho no ko yin second Jesus, God yes, only Jamaica.
say I tell you, you're going to say, why not get so deep to get me second chance? God, you know, you go to Manu, go at the Champion, I be Manu. God, you to me, Manu, I'm going to second chance, Manu. You actually, I'm taking this as a machine. In my will, it is so much young. I can't do no way. Learning, I get no private, no private school. No way, what is your best? God, no mistake, your dog, no mistake, no fear, no sort of no question. If I now was second chance, come a second chance, and go to know the Bible of the correct mistake. So, face, nay, Nippon machine there, tell you what, I can blame me, woman, miss it, or pass, I get it, you know, to from go private, le first, who like a no coy, the name in Lele, in I get nippy. She didn't Mosuna, I don't know Miss Mona, Nick J, Papa Nega told me, Nina get no go private, if you know guy you go, no, my gaming, you're not going to go private. Because I don't know you, no go private. I'm saying 80, let me know.